prvo čoveku, nisam ga vidio 100 godina. Šta je ovo? Alo? Ima, ste dobro? Kad ste stigli? Čekaj malo za kameru. Aha. A vi, sija, mahni, to. Ništa te ne da iznenaditi. Ljudi, Opremljen. Ovaj mi je čovjek poznat. Ovako da se upoznamo i lično. Dobar dan, poštovanje, gospodine. kako je? Izvolite. Bravo. Vaše sledovanje. Hvala. Brate, ja ni ne znam da se ovo organizuje. Ova dana put. Niko me nije Daj samo vreme. obavestio. Ne sam informisan. Evo ti kruške. Daj mi 4 točke. Deko, evo ti kruške. Sada te vidi. Mislio ti fino vaspitan mladić. Pa jebi ga, ako mogu da stišem. Uključena je kamera, vidi. Ne snima zvuk. Šta? Ne snima zvuk. Ne snima. Samo ono što kažeš. Da te gurne. Šta misliš naziv vožnje ne snima zvuk? Snimak mora se pregleda. Ko je prvi prešao preko linije. Ajde čekaj grupnu sliku jednu, dva. Ajde da
Ajde da overimo pa onda. U stvari, ajde prvo, da. Samo vi iza i to je to. Stefane, jesi vidio sa desne strane ženske patke? Ne. Na mostu, bleske, od mosta, ženske patke bile sve. Sve se poređale u vrstu. Evo je koja dvojica. Kali! Evo malo vozam se, ti? Ovo nam obara vreme. Svi. Kućo moja 100. 203 km. Nov rekord. Pa ti ne moju dati. Ajde mu prodamo. Da mu predamo ove kartone pa ti koga spali. 200 metara. Jebi ga. Ajde. Ušao nekad, gledaj. Ne, samo pećenicu. Imam ja da čekam još. Si Marijane! Jesmo, ne sačuvam. Znate, nas pustili prošlo, nije mi radio zadnje. I omašava put za 3 km. Omašava put za 3 km, pali me 3 km. Gde omašava? Dajte li jora? Pasta! Evo šta nam je Marijan. Koje si mi dobar i O, pa najbolji uvek. Hvala ti što pitaš. Čekaj, Lepe stvari od Marijana. kako smo rekli. Evo tu su i sakići. Sve tu, čao. Ćao. A dođi da vidite ovamo. Ovdje ima za Opa. sve, svašta, čak i đubreta ima. Ima još klope za ove što treba da dođu. Evo ga pivkana, Opa! tako da Veselje! baza je tu. Hvala Marijane! Nema na čemu.